Dobar dan i dobrodošli u još jednu, nadam se, zanimljivu emisiju Striptease. Emisiju o svačemu, kao što ste vidjeli, ako ste slučajno gledali intro video. Evo šta danas. Pročitao sam par knjiga, pa sam odlučio to podijeliti kao preporuke sa vama. Prva knjiga koju ćemo danas pogledati je After Blight Chronicles America, to jest After Blight Chronicles, koji izdaje Abaddon Books. Abaddon Books. Sad o čemu se to radi? Abaddon Books ima par ovako različitih zanimljivih naslova. Jedan od njih je After Blight Chronicles, koji se bavi postapokaliptičnim scenarijima i kako se ljudi zapravo snađu u tome. Ugođaj je najbliži onome koji bi mogli usporediti sa Book of Eli ili možda sa filmom Mad Max. Ako volite te filmove, onda si ovo tu provjerite. Prva knjiga The Cult se nalazi u ovome i ovaj mali omnibus je jeftiniji nego kupujući sve knjige zajedno. Isto tako, zašto čitati ove tu knjižice? Prvi puta kada sam ih vidio, mislio sam onak, pa možda, pa dobro, mislim ovakve su dime a dozen, ima ih 10.000, zašto bi to? Ni 5 ni 6, ovdje iza nalazi se preporuka od jednog od mojih dragih autora, gospodina Clivea Barkera. Sad kad Clive Barker kaže da je nešto njemu super, onda mislim da to stvarno, isplati se to nešto. Ako ništa drugo, ako volite takve avanture koje se baziraju na Mad Maxovskom postapokaliptičnom scenariju gdje bande vladaju, to bi bila knjiga za vas. Ok, sljedeća knjiga, preporuka za sve ostale. Ne znam ili se vidi. Od Warren Ellisa, Crooked Little Vein. Evo sam malo. Ima je tu prva strana. Warren Ellis, Crooked Little Vein. Sad, Warren Ellis je poznat kao pisac stripova, za sve vas koji čitate stripove. On je napravio Transmetropolitan i još jako mnogo Authority, mislim, i tako dalje, i puno različitih naslova, revolucionizirajući strip, kao što su bili veliki autori kao Neil Gaiman, kao što su bili veliki autori i scenaristi kao Alan Moore. Dakle, Warren Ellis, recimo Grant Morrison, Warren Ellis je jedan od velikih storytellera, i njegove knjige su prilično zabavne, interesantne, napete, pune čudnih stvari. S jedne strane možda kod nekoga izazovu gađenje, ali s druge strane svakog će natjerati da misli. I zato ova knjiga Crooked Little Vein. Crooked Little Vein je zapravo priča o jednom detektivu u New Yorku koji nema nikakvih baš posebnih talenata koji ga izdvajaju od drugih detektiva, znači on je standardni privatni detektiv koji istražuje relativno standardne stvari, prijevare, ponevjere, ako je neko zaboravio platiti nešto pa ga banka traži i to sve skupa, ili onako snima preljubnike i to sve, no on ima jedan ipak talent koji ga izdvaja, a to je da je takozvani shit magnet. Dakle, ako nešto može poći po krivu, njemu će poći po krivu. Ako se nešto može loše dogoditi, njemu će se to loše dogoditi. Dakle, to je kao hodajući Murphyjev zakon. I uglavnom njemu se obraća vrh američke vlade, tajnik Bijele kuće, potpuno zavjera nivo, da on pronađe određeni stari dokument, određenu kopiju ili dapače pravu verziju First Amendmenta ili njihove povelje. Sad, da li je to pravo ili nije pravo, našeg detektiva na kraju kroz početak knjige uopće ne interesira, on prihvaća posao zbog novaca, jer taj novac će mu priuštiti mnogo burbona i sve ostalo što treba, ali ga šalje na putovanje diljem Amerike, kroz kojem se razotkriva zapravo moderni svijet. Sad neću reći da je Amerika svijet, ali uglavnom moderni svijet kakav je danas. Ono što Warren Ellis zapravo proučava kroz tu detektivsku priču, gdje detektivi, njegovi suputnici, koje ćete otkriti kroz knjigu, razotkrivaju je ono što je danas zapravo mainstream. Što bi moglo se zapravo sve provući kroz današnji svijet. Dakle, to nije više onaj svijet, znači imamo
u 8 dnevniku 7 crtiće, onda dobra klopa i spavanac, sine uči puno da možeš se upisati na faks ako učiš dobar život la la la, ili kriminalci koji su kriminalci zato jer švercaju cigarete i prodaju oružje, a ponekad opljačkaju banku. Ne, ovdje se radi o kompletnom novom nivou, ili ti Bože mile šta smo postali. Pod jednom zgodnom rečenicom, a to je ako se nađe na internetu, znači da je mainstream. A svi znamo šta se sve može naći na internetu. Tako da stvari koje su onako, na primjer, nekada bile obskurne ili tabu, sada prestaju biti toliki obskuri, toliki tabu, zato jer svi su to počeli gledati. I ljudi koji su nekada smatrani izopćenicima iz društva, underground ili nešto slično, su jednostavno najobičniji internet materijal, potrošni materijal, mainstream materijal. Tome se na kraju ne treba ni čuditi. Samo je li to dobro ili loše, to Warren Ellis ne govori u knjigama, nego svoje saznanja vi izvucite za sebe. I zadnja knjiga, ne bi bio ovaj review bez roleplaya, tako da možemo pokazati, čitamo u zadnje vrijeme, Hunter the Vigil. To je izdavačka kuća White Wolf Publishing, koja je inače poznata po svojim vampirima, vukodlacima, čarobnjacima i sl. Hunteri, možete pogoditi iz naslova, su lovci na nadprirodno. Sad, to nije toliko Sam and Dean pristup koji smo vidjeli u seriji Supernatural, to nisu lovci kakvi su isto bili nekada, jer postoji ova stara verzija ove igre. U staroj verziji uglavnom lovci imaju božansku, ono što oni misle da je božanska inspiracija. I onda sa tim mogu vidjeti demone, vampire, vukodlake i tako dalje, te se brane od njih, ili brane ljude od njih. Ovaj roleplay je malo drugačiji, zato jer počinje sa premisom World of Darknessa, ili ti role-playing igre koja je bazirana u svijetu World of Darkness. Igrači počinju kao najobičniji članovi zajednice. Najobičniji članovi zajednice koji se bave poslovima koji mogu biti od prostitutke do odvjetnika, od doktora do stričeka u vrtiću, od profesionalnog klauna do novinara, znači bilo šta spada u tu grupu, ali uglavnom obični ljudi koji se u jednom trenutku u svojem životu sretnu sa nečim nadprirodnim koje je strašno, užasno, degutantno i tako dalje. Umjesto da zakapaju glavu u pijesak, ovi ljudi moraju djelovati, znači to ih progoni. To je ona stvar koja njih naganja da istražuju dalje i da se oslobode od toga, ili da unište to, ili da pače da zarobe to, ili da pače da saznaju nešto više o tome pa da pozovu još nekoga. I onda se sklapaju prve grupice Huntera. Ono što sam htio isto tako reći, kroz napredovanje u ovome, likovi ne samo da se izgrađuju, nego isto tako mogućnost njihova je da napreduju u takozvanom kategorijskom sistemu. Najmanja kategorija, najmanja nakupina Huntera je ona početna. Znači obična osoba koja se zajedno sa svojih par prijatelja bori protiv nadprirodnog, nadnaravnog i tako dalje. Nakon toga dolaze malo složenije, recimo nacionalne organizacije. Nacionalne organizacije koje imaju malo više članova, imaju malo više resursa, ali isto tako zato imaju i malo više nastranih ili karakterističnih želja i motivacija, kao što su na primjer, evo samo sekundu, listam knjigu ispred kamere, kao što su na primjer, evo ga, Ashford Abbey, u biti grupa hedonista koja to radi iz užitka. Ili, na primjer, Network Zero, zamislite Danu Scully, fanove, dakle, koji snimaju sve nadprirodno i samo ono, ili još bolje Lone Gunman, i sve samo pucaju na internet, što god da snime nadprirodno pucaju na internet zato jer javnost mora znati. Ili, na primjer, Null Mysteries, to je više kao znanstvenici koje sve pokušavaju, nadprirodno pokušavaju objasniti zapravo znanošću i ništa nije nadprirodno, sve je to samo bolest, infekcija ili tako dalje. Poslije toga dolazi na onaj krajnji dio, a to su internacionalna udruženja.
ljudi toliko moćni da djeluju preko cijelog svijeta. Resursi i takve stvari njima uopće nisu pitanje. Zato jer se bore sa čudovištima na grand scale, najvećoj mogućoj zamislivoj ljestvici. Ljudi u crnome su tu, isto tako ne bi igra bila igra bez da Malleus Maleficarum ili ti Vatikan ima tu svoje prste. S jedne strane imamo crkvu, sa prve strane imamo vladu, a onda isto tako imamo i poludemone, sinove, kak se zove, vraga i različitih demona, koji su se odlučili okrenuti protiv svojih djedova, baka i prokletnika i ostalih. Dakle, uglavnom, nudi jako puno opcija. Ako želite igrati Huntera, možete igrati običnu ekipu koja se zajedno s friendovima bori protiv nečeg čudnog. Možete igrati povezanu ekipu koja se upoznaje sa drugim ljudima koji isto tako se bave lovom, ali možete onda razvijati različite veze, izmjenjivati informacije i tako dalje. Ili možete doći na veliku zavjeru, a to je već na nivou kada tolike institucije postoje da niste sigurni ko se bori protiv koga. Eto ga, to je bilo to za ovaj mali review. Osim toga sve ok. Danas je lijep dan. Ako imate vremena odite van. Nadam se da ću skoro snimiti još nešto. A nadam se da vam se ovo tu sve skupa sviđa. Ja ću snimati dalje i stavljati, iako možda svi gledatelji moji, vas oboje, ćete se nasmijati na svaku 10. riječ tek. Evo ga, to je za vas, pa nadam se da sam vam pomogao barem u nečemu.